Tuğanlar assalamu alaikum, hurmatlı bizning kanalın görüşçüleri, jalpı mal çarba görürmanları salamatsızlarбы. Bugün 28 fevral 2026 yıl Чүй облысы Sokuluk mal bazarı. Uşul satıldı mı? Kaç eken bazı? 27,5 oldu. Aldınız mı? Aldım. Buyursun. Urgaçı eken? Erkek. Erkek 27.500'ge. Mına akçaları sanalı atat. Boldu, buyursun. Mına ki kol alıştı, gördüğünüzler jakşı. Mına akça. Eme satkanına jakşı le? Boldu anda. Buyursun. Baykem aldı. 40 mindən bular erkek mi? Ha, urgaç parada o. Mesneyle parada eken 43 deyişti? 40 eken ha, 40 da. Çok. Biroq çöp kalgan okşaydı. Süt dağı emet, çöp dağı jeyt eken. Ne boladı? Ayt kostu. Kança? 48. Erkek urgaçı? Bardık erkek. 48 mindən suralıptı. 48. Urgaçınız kança? 38. 10 min ıldırak. Maldıkı erkeği kımbatırak жүрөт. Жылкыныкы urgaçları kımbatırak жүрөt. Şunday. Kançadan bayke? Kaçka? 65. Yavlap koydu ya 65. Kança aylık? 60 ay kança? 1,5 ay. Boğuları görsetelim. Kançadan eken bayke? Bağlar. 50 mingde. Ha? O çoğun ayıp kaldı. Urgaçı mı? 50 mingden eken. Görünüzdür. Moğaçı mı bayke? Ya. Erkek ya, erkek eken. Ya. Erkek mi? Oh, erkek eken. 60. Kança aylık bu paroda o? Ya. Paroda okşaydı. Kança kaçayın soda oldu şu. Senik alırsan görünetken. Olun lek. Sodan versin he. Erkek. 60 değilsin mi? 60 sura attırır. Kança aylık eme? Çöp kalsa gerek ha? 1 aylık. 1 aylık. Aldın mı cözünkü? Ha, aldın. Üstüne koş satasın. Bak sodan versin. Kandaysın? Kança bay? 40 sura oldu. 40 sura. Urgaçı. Oh. 40. Kaç? 60 min som. Urgaçı 60 min som. Emi çoğuraklardan da görsete öreyle akırı. Dostlar, mondaylardan. Kança eken halalar? 70 mindən. Urgaçı erkek? Erkekler ekeni. Buna. 70 mindən değil. Monday bolgan. Buna kança bayke? 35 urgaçı mı? 35 urgaçı. Buna moşni torpak var eken. Karanlık. O kimdik eken? İyisi yok mu? Yok. 70. Mo kimdik eken o? İyisi görünmekti eken. Buna sokulukta жүрөбүз туғандар, sokuluk. Kalar kançadan eken bayke? Kandays? Bağlar. Erkeklere? Erkekler 68'den alkazından göstereyim. 68'den değil. No. Kançadan eken bu? Ya. Kança kandays? Kançadan? 70'ten 70'ten. Erkekler mi? Buldağı. O da var erkek. Oho. 73. Aytın sen? 502 78. 78 79. Men hazır aylandırı artından da gösterip koyayım. Mına moğollar eken. Mına. Moğolda ay özde turgan buka eken de mınday. Ha? Boylu eken. Жақсы. Bir tuğanda görüңüzдөр. Kana. Assalamu alaikum. Kançadan bağlar? 60'dan dodamız. Urgaçı mı? Urgaçılar. Urgaçılar 60 mindən mına. Arkasından da tartıp gösterüyorsun. Alızıraktan urgaçılar. 60 mindən değil. Kançadan soda oldu? 55'ten beri. 55 mindən berilbet. Yok. Buna. Toğ ayday turganlar bolot eken ha? Ot, boş. Buna ki bir ay var. Hazır alıp çöp bar bolsa karazanızlar arzandırak bolabı deyim de. Bir aydan keyin kötörülüp ketedi. 55 mindən berilbeptir. Bir 1000 so'm koysa berse gerek. Ana mayakta da tizilip turat. Şul jerde ardayın kölden gelgen jigitler bolчу эле. Көрөлүч bir сурап. Bul kança moğu angus he? Bu 120 abi. 120 erkek mi? Erkek. Kayaktaki? Erkinsay'dan geliyor. Erkinsay, Karabalta mı? Karabalta. Karabalta, Erkinsay. 120 dedin mi? Kançaga berip edin? 105 oldu. 105 min boluptur, berilbeptir. Assalamu alaikum. Kandaysız? Kançadan bukalar? 105'ten göldükü mü? Müyüzün barından ap gelsiz. Anguslar tükendi mi? Var? Ha, var eken buna. Bular angus mu? Ha, bular 9 baş var eken. Kana jetelеңiz bayki. 9 baş var eken. Yaşlarıçı?
Mo ekөө 1 жаштан өтүп калыптыр. Калгандары момда экен. Телефон номер айтып койбойсузбу? 0706 39 39 17. Мына ысык көлдүн букалары экен. Канча экен ала? 125 миң дейт. Семиз экен бирок, 125 миң дейт. Мына букалар. Мактан сурайчы. Кимдики букалар? Бар, бистики. Канчадан болуп атат? Бир онлайн сатабызбы? Сатырыз. Кана канча баш бар? Айтыңызчы. 12 баш. 12 баш бар экен мынакей. 15 баш. 15 бааларычы? Балар 98'ten. 98 миңден. Онлайнга номер айтып койсуздар. Номер сайт koysun. Номер айтып коюңузчу. Номер. Номер 1 Айтасызбы? 550 0550 49 45 49 45 35 дейт. Муну буканы соода кылып атасыздарбы? Канча болуп атат? Баасы 86 доллар. 86 деп атат, Мына 86 деп атат. Букалар. Же куназыңбы? Жок. Мына букалар. Төртөбү? 7 баш. 7 баш экен, бааларычы? 93'ten. 93'ten bular da Kızılga çayın 1 2 3 4 5 6 7 93'ten deydi. Numaranı aytıp koyçu çoң bukalar eken o. 707 0707 666 666 327. 327 мына онлайнга сүйлөшүп көрүңүздөр мынакей. Инимде 7 баш бар экен. Жакшы кетти анда эмесе туугандар. Биз эми номерлерин алып берип коебуз да баягы онлайн сатып алса кээ бирлер алышы да мүмкүн да. Тууган канчадан ургач кунасың? 73 миңден экен. Ургачтарды красканы берип койду. Бул 73 миңден сурап атат мына. Ушундай. 10 баш көппен чалан отыр. Маңлар канча? Ассаламу алейкум. Канчадан букалар? Хош бурдук эле. Ал. 120дан экен. Мына. Бирок чоңдор экен булар. Бирөөсү таза аңгусмун, не? Кыйкырат, тебет, сүзөт, иштейт экен, Мына бир туган. Аңгуспу бул? Аңгустун атасы. Атасы деңизчи. Номер айтасыздарбы онлайн? Мындай, Болду, мындай сатылат. Кеттик анда эмес, алдыны карап, достор, туугандар. Букалар көп экен. Куназыңдар кимдики экен? Кандай шеге? Жакшысызбы? Канча бул? 120. Буларчы? 120 Экөө. Бирөө 9 ай. Бирөө 12 ай, бирөө 9 ай экен мына 120 миңден. Номер айтып коңчу, 0700 менен 18 40 48 мынакей. Мал кылам дегендер болсо көрүңүздөр, жакшы экен. Кеттик анда. Өтүп кетейин, байке. Могу букалар кимдики экен? Эч көрүнбөйт го. Өтөбүз. Сиздики? Кандайсыз байке? Канчадан сурап атасыз? 105 круг. 105 миңден круг. Канча баш? 7 баш. 7 баш экен, 105 дейт, 105 миң. Жаштарычы? 1 жаштыктар экен мынакей. Онлайн сатасызбы? Понял. Онлайн продает, онлайн. Можно онлайн продавать. Телефон? Диктуйте. 0550 0550 92 92 77 77 67. 67 экен. Эгерде кимде ушундайлардан алам деп турган болсо мынакей. 105 дедиңизби? 105 да? 105 просто. 105 миңден дуңган экен. Сурап атыптыр. Соода да болуп атат бул жерде. Байке кайсыны соода кылып атасыз? Эчтеке. Сагынышып калып турсуздар да. Канчадан экен байке, кандайсыз? 95. 95 дейт мына. 95 дейт. Жакшы. Байке базар кандай болуп атат? Жакшы эле? Базар бүгүн кичине погодага байланыштуу киш аз болуп. Киш аз, бирок мал көп экен, көп эле экен. Мал көп эле. Макул, соодаңызды берсин байке. Мына эки баш бука канча экен байке? Кандайсыз? 125 миңден. Жаштарычы? 1 жаштан өткөн экен, Рахмат байке. Соодаңызды берсин. Мына белги иштер канчадан? Ассаламу алейкум. Нейсиң? Жакшысызбы? Сиздики? Охо, мына байкем. Сонун кунажыңдарбы? Ургачылар. Мына кенени арттарынан көрсөтөйүнчү мынакей. Эки башпы? Канчадан болуп атат? 170 миңден. Булардын жаштары кандай? 1,5 10 ай 11 ай. 10 ай 11 ай дейт мына. Таза кандуу мал алам дегендер болсо, номер айтып коюңуз. 709 0709 511 511 333. 333 чалып байланышып. Азыр. Чалып байланышып мынакей. Артынан көрсөтөйүн. Булар кандай парада болуп калат? Белгийси экен, аргында эме? Yok таза. Тазабы? Таза экен. Ана булар бар. Бирөө симентал. Монбляк. Монбилярдпы? Бул монбилярд экен. Лимузин. Лимузин дейт мына. Канча мунуңуз?
Ökö 85'ten. Eko 85'te mına 4 baş var eken. Çalыңыздар туғанды. Eko 170'ten mi? Мына ушундай. Шумен видеоны жетпайық. Видеоға лайк басып, каналға қаталғанды ұмытпаңыздар. Мына бисмилля.